0:1 Miha Sitar.
Prepoznajte Duga da napadnemo drugu. Možda! Ajmo! Vraćaj! Vraćaj! Ajmo skor, druga! Bravo! Došli do pita! Djelaj! Može! Diže! Bravo! Ajde! Ja! Prva! Faul! Faul! Može nazaj! Deki, nemi tega dela, deki! Vraća ti Leo, vraća! Može Mate! Mirno! Onda žoga! Ajde! Može! Evo! Ja! Joco! Obiše nas ljudi! Ajde malo, viči je! Nivo nazaj, slijed! Nivo nazaj! Ajde, dupina! Bliže! Dobro, Koča! Evo ajmo dalje! Postavi!
ti isto, bliže! Adam! Stani unutra! Ej, ne mi pustiti igračima! Stani igrača! Bude bol! Ajde, duel, ajde! Pas, nastav pas! Ti moći, dođi, ajde! Centro! Paši, Ada! Žiga! Nizu! Adam, moramo biti kvalitetni koji igramo to želje. Dobro, trebamo skoči, ne bomo odigrali mi. Luka! Model, Joter, model! A model! Model! Više, Ante! Druga više! Ima Kangri! Niću vraća tu! Sit down!
Elio! Sijad! Irma tu, Irma! Irma! Mirno, počas! Nika! Malo kontrole, Drži, maj žogu, ampak... Tu. Kantužo! Dajmo, deki, notak, oj! Više sreće! Mateo! Ne, kako si ovo, majke ti. Ja, deki. Dobro, ja. Super, deki. Yes! Ado, nazad! Lijevo! Voda. Moramo biti kvalitetni s žogom, ej.
Više žoga, Adam! Bravo, sad! Još, ulazi! Leđa, leđa! Mose! Još! Ajmo, Piki! Piki! Stavi je pod kontrolu, Piki, ajmo dalje! Više model! Leđa, koča! Odori da okreni više, jebote Bog! Hvala Bogu! Dobar Iva! Prizove! Dogi! Pa kad je dobiš iz tebe pa pogledaj desno barem jednu! Ajmo druga lopta! Odbijena! Igrača! Stijan, u skok, Stijan, kad 5 god. Sa tim. Ulate, malo unutra. Bravo! Druga!
Ačko! Veruj da će da prođe, zato napadni prostor na drugu. Pusti Kite! Bravo Iljaku, čoške! Ajde Kite! Pomeraj, pomeraj! Kod tima, Piki! Pusti njega! Karton, karton! Dijel! Daj se reći iz ove ko ne reći neki! Dijel! Nazaj, nazaj, nazaj! Amodej, bol noto! Nije treba, no, nije treba! Može, daj, može, pej! Mirman, gazi! Bravo! Ajde, Matko! Pritisak, ej! Viki! Buone, buone! More deeper between lines, Jure! More deeper! More deeper to play forward!
Pet na liniju, pet noter. Deki na liniju! Deki, baš na liniju! Pet! Deki! Bravo! Nič proti 2, Miha Sitar.
Neki široko. Čuna desna! Hej, dobro si! Dino, stani. Tira unutra, bravo. Adam ti ven, Irma! Irma, povikaj! Irma, dekino! Deki! Ne more reći Adam, čak i notu. Drobi! Bravo! Levo si tak! Gazi, živo, ajde! Živo! Postavi se u poziciji, zadnji minut, ajde! Pazi, stiki! Gazi! Neki pripremača! Paža pita! Maknimo! Dobili vodu pite! Ante! Kako daj mi što se! Hej!
Rumeni karton pri gostih, prejel ga je igralec številka 17, Amadej Vošnjak. Konec prvega dela, 0-2.
Ante, odbijena lopta! Opet u žogu! Znižanje rezultata na 1:2. Streljac zadetka igralič številka 28, Luka Bulatović. Moraš više, Hođa! Idi! Leđa! Vedu njega! Tim! Gledaj tima! Izađi! Inside! Over the capture! Watch back! Vrti, ajde! Gledaj ti treba Kitek kako se kreće u odnosu na njega. Pusti njega! Ulate! Ostani! Kitek, ti ostani! Ulate na 20! Ej, Kitek, pazi širinu tamo, taj koji je prvi. Tako! Koner! Tu, Kitek, tu! Okreni se! Kitek, samo gledaj Pikira kako se kreće po odnosu na njega. Počni! Bravo!
John! Pričaj Čoske! Jude, take the player! Pobedi nas! Pričaj Čoske! Pričaj! How many times? Rumeni karton v vrstah Gorice, prejel ga je igralec s številko 97, Ulet Hadž Amhand. Minuta, izenačenega 2-2. Strelec zadetka, igralec številka 20, Adriano Plavdek.
Menjavo v gostujočih vrstah. Iz igre igralec številko 10 Jure Matjašič, na njegovo mesto igralec številko 7 Sean Sečuel.
Jedan dim, Adam! Piki, pomojte, Piki! Luka! Alessandro! Desno, ploda! Adam, pomagni se desno! Pitek, moraš stigneš, Pitek! Bliže, braći, bliže! Može, može! Enzo Nikolaj! Germa lepo! Izađi! Izađi! Hadi! Napred! Pazi! Ploda! Nastavi, slobodno. Go, go, go. Nastavi. Malo bliže,
Prepoznajte 2 na 1 kroz pas. Ajmo, momci, ajde! Čure, watch left side! Sijat! Ajde! Stavi se! Dobro priča, Sijat! Čure, little bit closer! Rumeni karton Robert Ćosić. Joske, mora pametno, ajmo dalje! Gotovo, kraj! Idemo dalje! Zapri sredino, ej! Ovdje, pazi, pa da, liniju pas. Pazi, koji kad dolazi, bolje pričaj. Kišek, poveri ti hip, ne uzmi. Bravo, Ćoša! Gol! Vrni se, ostani gol! Ostani gol! Idje dalje! Sve okej. Samo dovesti ti hik, gledaj. Bravo, Kitek. Bravo, Kitek. Pošla! Minuta. Preobrat Gorica 3, Rudar Velenje 2. Strelec zadetka, igralec številko 7, Nejc Močnik!
Sandro, build up decisions. Imamo goste prvo Peter. Dvojna menjava pri gostih. Iz igre igralec številka 22 Stijan Džumhur, na njegovo mesto igralec številka 23 Tomislav Knežević. Iz igre tudi Kristjan Irmančnik. Na njegovo mesto Marin Galić Bosnić. In tudi menjava pri Gorici. Iz igre igralec številka 10 Luka Pihler. Na njegovo mesto igralec številka 18 Alessandro Comita. Zijad, tok, čure, tok, časke pričaj!
15 minuta, ajmo dalje. Goldek, ajmo dalje, Goldek. Kitek, idemo dalje. Pazi, druga. Sam. Hoca. Daj karton. Stara, mirno. Ajde. Ana se drži svog gala. Skupi, hođa. Vezivaš čoske. Dobar mali faul. Krasi Goldek. Druga. Ajde napolje! Riba! Nova menjava pri gostih, iz igre igralec številko 20, Adam Vošnjak. Na njegovo mesto igralec Sen Džumhur.
Neki bulate malo! Ajde, ajde, ajde. Čoske imaš na boku, Čoske! Bravo, Džema. Lige, Suran. Hadi, gol out! Ne sam rekao mi. Ja, rekao, ba. Leđa! Gol, Mate, gol! Ajde, ajde! Gol! Faul! U špit! Goldek u špit! Konec prve domače tekme v novi sezoni. Gorica 3, Rudar Velenje 3. Hvala za vaš obisk in se vidimo na naslednjih domačih tekmah.